Alright mama, umama ngubani? Umama ngubongani Mlotsha. Alright, yini usobhuku la? Wesigaba sona lesi. Okay. Ihlanganani village. Ihlanganani village. Village 1. Okay. Lingusobhuku linje lani ligcina umntwana ongaphilanga. Lami ngigcina umntwana ongaphilanga. Indaba. Umntwana lo wabelethwa wabuya ngoflatha. Uthe buye ngoflatha ikhanda lasalela mbijana kunini. So waseze beforce ukuthi bephushe mina aphume. Umntwana aphume. So ngabona ikho kwakhozela umntwana ukuthi abenje. But mbona kulama changes sibilokho bemnika i-wheelchair yakhe ngibona hayi uyazama ukuthi uzahamba. Ngoba nomphi wheelchair? Waphiwa esibhedlela. Uhulumende. False. Okay. Bamboleka. Wabolekwa for how long? Abaphonge bathi every Tuesday uyahamba. Esayenza ama-exercises but iyabe khona ekhaya i-wheelchair. But izabe imncedisa nxa isekhaya. So every Tuesday liyamhambisa esibhedlela? Uyahamba. Likhaniswa hamba? Ukhaniswa umama wakhe nxa kimi ngiyamhambisa umama wakhe amthatha amhambise. Kwenza kube nzima njani? Kunzima sibili kodwa yathina abusenzela impilo yomntwana. Ukuthi angathi afane labanye abantwana. Ukuthi nxa uzafana labo. eZambia sesivela khona, eBulawayo sesivela khona. Ngaye umntwana lo. Ngoba eqalisene eFalls babethe bona bakwanisi. Ngcono siye eBulawayo. Sahamba eBulawayo bafika bathi asila siyabe simchecker once after 2 weeks. So sabona ukuthi accommodation yabehlezi unina umntwana elindile. Awaphenduka layo wabuya la. Ngathi ngcono sezame eZambia. eZambia behamba sibili twice a week bem-exercise. But bathi ababoni problem ngamathambo akhe. Bathi right uzahamba. Uzaba right. Islow lane. Okay. So mbani wayebhadala ngesikhathi siye eZambia yini? Yes, esibhedlela nxa limlaphisa esibhedlela zalapha mbani obhadala? Asazibhadalile. So umntwana lo kabhadalelwa? Hayi, akala umuntu ombhadalelayo ngaphandle kwabazali bakhe. Akala ukuthi mbule dona mbula naye. Uhulumende sizikhangelele nje. Okay. Nangu ugogo laye lapha uyagula silaye. Sinjani nje isimo sabantu abagulayo esigabeni senu la? Abantu bayagula njalo okusuka kube nzima ukuthi isibhedlela zikhatshana. Indlovu ikhatshana, isibhedlela esikhulu sikhatshana. So siphakathi nxa ungela mali vele kuba nzima. Akula la mota yokuthi kumbe ngaba khona imoto engamthwala. Le mithi khona lesibhedlela vele ungazohamba i-treatment uyabula umango, i-treatment iswele. Ubule umango mbugadile ukuthi ngcono ngigadise umuntu wami njengoba ngizwa uthembe ngigade mina ngihambe endlovu kwakhona. Yathola kula mithi. Uzuzola ukuthi ingabe vele ngihlale ngagulele ekhaya. Ngoba ubuyisa uwesi ngoba umango ukhatshana. But uthole no treatment. Kusuka kube nzima sure. Kuyini eliyabe lifisa ukuncediswa ngakho? Imithi sibili ukuthi ngabe kuba le mithi eduzane even ama-village health workers ingabe banikwa imithi ekwande amaphilisi ngoba baseduzane basincedisa. So uyabuya i-village health efisa ukuncedisa but uyabe ngela mithi engela amaphilisi. Abanikwa labo into ezikwande zokuthi basincedise njengogogo nje usefuna vele seyi-home based. But uzamncedisa ngani u-village health worker? Akala amaphilisi kala lutho. Hakwenza kube nzima. And kunzima lapha vele sithwele nzima esigabeni lesi. Banengi alingabhoda lithi abantwana njengezigoga azigcwele la but akula ncedo esilalo. Akula ncedo esilalo esigabeni lesi. Manje nxa esethe waba yisigoga ekufundeni izikolo ngikhuluma nje ukhona omunye uphezulu leyo nkazana so methu kade sele 16 years kafundi uhlezi and futhi kubuhlungu ngoba inkazana isikhulile iyangena esikhathini kuba nzima ukuthi unina uzamthini njalo umntwana wakhona kuba nzima ukuthi gaqokise isidudle singanani ugcina kuseba nzima kakhulu vele kunina. Gcina siba nzima kakhulu ukuthi aphume nje ayemselelo kokudla ukuthi ngizamchiya njani engaka eyabe enquma.
izigqoko ukuthi zimkwani ziyadabuka, katholi isayizi ngoba umama uzidubekelayo. So isayizi yomntwana kayitholi, akula ncedo alutholayo. So lapha vele umntwana engavela akabe yisigogo isikolo. Akula sikolo, njalo lokuzibonela uyazibonela. Akula sikolo, njalo lokuzibonela uyazibonela. Hey. Sorry nishwa lina ebhukwini lenu leza lile mizi amkake? Le mizi eyi-31. 31. Ku 31 lezi senseqela esimeni sendlala. Bekunjani njalo emasimini kunjani? Indlala vele besithwele nzima unyaka lo ophelileyo. Khathesi khona lokhu ngazathi nje izulu njoba lisina ngathi kungcono. Singazi kusihambe kuzakhula mbele izasithiya emoyeni. Izulu langikhona asazi njoba kukakhahleli. Akathi ngibathi kusese ikhaba lakhona lihle. Ngizwa kuthiwa kule ndaba ye-problem ye-fall army worm isibungu lesesiphehlayo. Isibungu sikhona, le mithi basinike eshotayo, so kumele uthenge uze ukwanise ukuthi uspray ukwana ingadi yonke kumbe insimi. Uyathenga ngoba imithi abasinika yona ayikwani. Yabe lishe kuyimbodlela ongaka. Kumbe lingo 3-4. Kukhava indawo enganani? Encane kakhulu vele ngoba silimile sibili. Vela kokwani lutho. Uphonga ukuthi njengoba mara usozuyekela ukukwamukela. Lanxa kungakwani lutho. Ekuholeni inhlelo zokuhola sesekhona. Lezade behola. Inhlelo azisekho, sike sahola ibhali last year. Siqale sahola umumbu, sazohola ibhali. Khathesi sokulesikhathi vele kwacina. Khathi abasabuyi? Abasabuyi vele sizihlalele nje. Abantu abasaholi? Sizihlalele abantu abasaholi. Kade sacina ukuhola vele. Kade sacina. Sigcine sibili ngayo ibhali. Bona kukhona le vele kubo July August. Indlala ikhona. Indlala ikhona sibili ukuthi ikhaba lana leli sesilikhangele amehlo abo. Ukuthi alikhule sibone ukuthi sithole ukusizakala.